According to Romans chapter 5 verse 1, we all know that on the day that we have accepted Lord Jesus Christ, saved, on that day itself we have become righteous according to the word of God. हामीले त्यो दिन पापलाई मानिलिएका हुन्छौँ, पश्चातापको बाटोलाई चुनेका हुन्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई उहाँको रगतद्वारा धर्मी ठहराउनुहुन्छ। And on that day we confess our sins and accept Lord Jesus Christ, and the Lord will forgive our sins through His precious blood. हामी त्यो पदमा चाहिँ किताब 5:1 पदलाई हामी पढ्छौँ प्रार्थना गर्नुभन्दा अगाडि। Before we pray, shall we turn to Romans chapter 5 and verse 1, please? यसकारण विश्वासद्वारा धर्मी ठहरिएका हुनाले हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरसँग हाम्रो मिलाप भएको छ। Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. अब हामीसँग प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर धन्यवाद छ, तपाईँले हामीलाई पढिरहेको खानामा आशिष दिनुहोस्, पवित्र आत्माले भर दिनुहोस्, अनुवाद गर्नमा सहायता पुर्याइदिनुहोस्। 2025 वर्ष अगाडि अन्धकारको शक्ति शैतानलाई हटाउनको लागि धन्यवाद। हाम्रो पक्षमा भजन 12देखि 6 पद पुरा गरिदिनुहोस्। मुक्तिदाता प्रभु यीशुको नाममा सर्वदा सुनिसुनी ग्रहण गर्नुहोस्। Amen. अब फेरि म दोहोऱ्याएर भन्छु, प्रभु यीशु मसीहको रगतद्वारा मान्छे धर्मी ठहरिन्छ। I would like to repeat again, through the precious blood of Lord Jesus Christ, a person can become righteous. अनि जुन दिन धर्मी ठहरिन्छ त्यो दिन चाहिँ एउटा नानीलाई स्कुलमा भर्ना गरिएको जस्तै हो। And as we join a child in a school, in a similar manner, it becomes, it will be when we have become righteous. अनि अब त्यो नानीले चाहिँ किन्डर गार्डनमा भर्ना भएपछि 12सम्म कलेजसम्म PhD सम्म जानुपर्ने हुन्छ। And after joining the school, that child has to go to school, college and university until PhD, sometimes he has to go. अनि एउटा क्रिस्चियनले पनि प्रभुलाई ग्रहण गरेर उसले यात्रा तय गर्नुपर्छ। In a similar manner, after accepting Lord Jesus Christ, a believer, a Christian has to do the same journey. अनि त्यो धर्मी जनको चाहिँ हिँड्ने बाटो हुन्छ भनिकन बाइबलमा लेखेको छ। So therefore, there is a way for the righteous, way of righteousness according to the Bible. प्रभुलाई ग्रहण गरिसकेपछि त्यो धर्मी हिँड्ने एउटा विशेष पर्टिकुलर बाटो छ। Therefore, after accepting Lord Jesus Christ, there is a special, very particular way ahead. तपाईले हितोपदेश 4:18 पद पढ्नु होला। Kindly turn to Book of Proverbs, chapter 4 and verse 18, please. हितोपदेश 4:18 पद Proverbs 4:18. सबैजनाले पढ्नुहोस्। Kindly everybody turn, please. तर धर्मी जनहरूको बाटो चाहिँ चम्किरहने ज्योति जस्तो हुन्छ, जो मध्य दिनसम्म झन् चम्किलो हुँदै जान्छ। But the path of the just is as the shining light that shineth more and more unto the perfect day. एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अदरवाइज तपाईले स्किप गर्नुहुन्छ। Please kindly listen very carefully, otherwise you will be missing. प्रभुलाई ग्रहण गरेको दिन मान्छे धर्मी ठहरिन्छ। On the day after accepting Lord Jesus Christ, it becomes righteous. नानी स्कुलमा भर्ना भएको जस्तै हो। And it is like a child joining the school. अब त्यो नानी 12 क्लाससम्म उँभो गएको जस्तै धर्मी हिँड्ने बाटोमा अब त्यो हिँड्न थाल्छ एउटा क्रिस्चियन। As the child grows from class 1 to 12, in a similar manner, a believer also will go in a way of righteousness. अनि त्यो धर्मी हिँड्ने बाटोमा चाहिँ एउटा विश्वासीलाई 3वटा शत्रुले आक्रमण गर्छ। So, in that way of righteousness, there are 3 words we see. एनिमी। Now, 3 enemies he will face. अनि यो चाहिँ सबै क्रिस्चियनलाई थाहा हुनुपर्छ दिन प्रतिदिनको जीवनमा। And it is a daily life that we have to face this enemy, and all believers, Christians, should know this. यो चाहिँ आफ्नै शरीर हो एउटा, And the first enemy is our flesh, दोस्रो चाहिँ शैतान हो, and second enemy is Satan, अनि तेस्रो चाहिँ संसार हो। and the third enemy is the world. अब मानिलिउँ तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् यो धर्मी हिँड्ने बाटो चाहिँ एकदमै साँघुरो छ, दुईपट्टि क्लिफ छ, एकदमै डरलाग्दो चट्टान छ। And consider in this way, imagination that there are 2 ways that we face these kind of things. अनि
एकदमै साँघुरो बाटो छ त दुईपट्टि एकदमै माउन्टेन क्लिफ छ एकदमै यता झरेको मर्छ यता झरेको मर्छ This journey, this way will be something like a very narrowed way, and this side and that side are big mountains. अब तीनवटा शत्रु उसलाई आक्रमण गर्न आउँछ And in that way, these three enemies would like to fight against them. अनि शत्रुले चाहिँ त्यो क्रिस्चियनको जीवनमा चाहिँ स्पिरिचुअल डेथ अथवा आत्मिक मृत्यु ल्याउन चाहन्छ And these enemies, they would like to bring the spiritual death in the life of a child of God. यो कुरा याकुबको किताबमा हामी लेखेको पाउँछौँ And we find this one in the epistle of James. याकुबको किताब 1 अध्याय Kindly turn to James chapter 1, please. 1 अध्यायको तपाईँले पाउनुहुन्छ 15 पद And we find in verse 15. त्यसपछि जब अभिलाषा गर्भवती हुन्छ तब त्यसले पापलाई जन्माउँछ अनि पाप पुरा बढाइएपछि त्यसले मृत्यु उत्पन्न गराउँछ Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bringeth forth death. अब याद गर्नुहोस् एकदमै अप्ठ्यारो साँघुरो बाटोमा एउटा क्रिस्चियन हिँड्दैछ धर्मी हिँड्ने बाटोमा And imagine that a righteous man, he is going, child of God is going in a very narrow way. अनि शैतानले चाहिँ उसको अभिलाषा अथवा शरीरको फाइदा उठाएर आत्मिक मृत्यु ल्याउन चाहँदैछ And Satan, he would like to use that lust of the flesh in order to bring the spiritual death. अब त्यो बाटोमा एउटा विश्वासी नमरिकन हिँड्ने हो अथवा आत्मिक मृत्यु नभइकन हिँड्ने हो भनेदेखि चाहिँ And if a believer has to will go in that path without having or facing that spiritual death, प्रभुले आशा गर्नुहुँदैछ त्यो चाहिँ सूर्य जस्तो झन् चम्किलो हुँदै जानुपर्छ the Lord desires that this man has to shine like sun more and more. अनि कहिले पनि घाम चाहिँ झुल्किसकेपछि पछाडि सर्दैन And when the sun comes up shining, it will never go back. अनि बादल लागेको होस् कि पृथ्वीतलमा सबै प्रकारको आज विपरीत वातावरण भए तापनि घाम चाहिँ द मोर इट गोज ब्राइटर एन्ड ब्राइटर Even though there may be clouds and the weather may not be good, even then the sun will be brighter and brighter as it is coming up. त्यस्तै प्रकारले एउटा विश्वासीलाई चाहिँ प्रभुले सूर्य जस्तो झन् चम्किलो भएको इच्छा In a गर्नुहुन्छ similar manner, child of God, a believer must also become shining and shining more shining. उताबाट प्रभु यीशु मसीह आउनु हुँदैछ And the Lord is coming this side, अनि यताबाट विश्वासी जाँदैछ and from this side the believer is going. न्यायकर्ताको किताब 5 अध्यायको 31 पद कसैले पढ्नुहोस् Can anybody read Judges chapter 5 and verse 31? 31, I'm sorry, 31. न्यायकर्ताको किताब 5 को 31 पद पढ्नुहोस् Judges 5:31. यसरी नै हे परम प्रभु तपाईका सबै शत्रुहरू नष्ट भइजाउन् तर उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू चाहिँ पूर्ण प्रतापमा पुगेको सूर्य जस्तै हुन् अनि देशले 40 वर्षसम्म विश्राम पायो हेर्नुहोस् यहाँनिर बताउँदैछ पूर्ण प्रतापमा पुगेको सूर्य जस्तै भन्दैछ And it is written that, but let them that love him be as the sun which goeth forth in his might. अब तपाईँले कहिले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो कहिले तपाईँ धर्मी ठहरिनुभयो कुन तारिक कुन दिन त्यो तपाईँलाई थाहा छ प्रभुलाई थाहा छ And on which day you have accepted Lord Jesus Christ and become righteous, you know, and the Lord knows. अनि स्वर्गले चाहिँ अब हेर्दैछ तपाईँ चाहिँ एकदमै सूर्य जस्तो चम्किँदै धर्मी हिँड्ने बाटोमा हिँड्नु हुँदैछ कि या त ब्याकस्लाइड हुनु हुँदैछ Now the heaven is witnessing after becoming righteous whether you are shining like this or you are being backsliding. अनि बाइबलले भन्छ त्यो धार्मिकताको बाटोमा चाहिँ जीवन छ लाइफ माथि लाइफ छ मृत्यु छैन भनिकन हितोपदेश 12 अध्यायको 28 पदमा लेखेको छ In Proverbs 12:28, the Bible says that the way of righteousness is full of life. कसैले पढिदिहाल्नुहोस् धार्मिकताको बाटोमा जीवन छ धार्मिकताको बाटोमा जीवन छ अनि यस बाटोमा मृत्यु हुँदैन 15 अध्यायको 24 पद पढ्नुहोस् And also kindly read chapter 15 and verse 24. Proverbs 15:24 पनि पढ्नुहोस् Proverbs बुद्धिमान 15. मानिसका लागि बुद्धिमान मानिसका लागि जीवनको मार्ग माथि माथि जान्छ माथि जान्छ र ऊ तलको नरकबाट उम्कन्छ अब सबजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् Kindly listen carefully, please. क्रिस्चियन लाइफ भनेको एकदमै कम्तीले मात्रै पाउने बाटो हो And the way of Christian
is found by only very few people. त्यो कुरा हामी मत्ती 7 अध्यायको 13-14 पदमा पाउँछौँ, पढ्दैन हामी। And we don't read Matthew's Gospel chapter 7, 13 and 14. We find this truth. कम्तीले मात्रै पाउँछ भनेको छ। Only very few will find that way. धेरैजना क्रिस्चियन हुन्छ, उसलाई त्यो स्ट्रेट बाटोमा साँघुरो बाटोमा हिँडेको अनुभव नै हुँदैन। And there are many Christians, they do not have the experience of walking in a straight and narrow way. आज उनीहरू संसारसँग मिसिएका हुन्छन् And they get mixed up with the world. अनि अभिलाषाले उनीहरूको जीवनलाई जितेको हुन्छ। And they will be having lust in their lives and they will be defeated by अनि them. 99% उनीहरू शैतानद्वारा हारेका हुन्छन्। And maybe by 99 different things they will be defeated by the enemy, Satan. यस प्रकारले त्यो धर्मी हिँड्ने बाटोमा, त्यो साँघुरो बाटोमा चाहिँ विश्वासी कम्ती हुन्छ। So therefore, we find very few people walking in a straight and narrow path. अब हामीले देख्यौँ त्यहाँ 3 प्रकारको शत्रु हुन्छ। And we have seen that there will be enemies on that way. अनि शत्रुले चाहिँ तपाईँलाई आत्मिक मृत्यु ल्याउन चाहन्छ। And this enemy would like to bring the spiritual death. अनि शत्रुले चाहिँ कसरी आत्मिक मृत्यु ल्याउँछ भने परीक्षाद्वारा ल्याउँछ। And he will bring the spiritual death through temptations or अनि यो trials. कुरा याकुबकै किताबमा हामी पाउँछौँ। And we find that same thing in the epistle of James. अनि यो धन्यवादको सेवा, आराधनाको सेवा अलिकति लामो भयो भने पनि मुख्य सन्देशलाई म छोटो पार्छु। And even though if I take a little bit longer time in the worship time, maybe final message we can shorten. किनभने हामीले जबसम्म बुझ्दैनौँ तबसम्म हामीले सठिक प्रकारले परमेश्वरलाई गर्नुपर्ने धन्यवाद आराधना गर्न सक्दैनौँ। Until we understand very well, we cannot, in a appropriate manner, we cannot worship the Lord. अब यहाँ लेखिएको छ याकुबको किताब 1 अध्यायको 13 र 14 पदमा चाहिँ शैतानले परीक्षा गर्छ भनेर लेखेको छ। We find in James chapter 1, 13 and 14 that enemy tempts. त यहाँ लेखेको छ परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि परीक्षा गर्नुहुन्न, टेम्पटेसन गर्नुहुन्न। And it is written that God will never tempt. यो कुरा परीक्षामा पर्दा कुनै मानिसले म परमेश्वरद्वारा परीक्षामा परेँ भनी नभनोस्, किनकि खराब कुराहरूद्वारा परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन, न त उहाँ आफैले कुनै मानिसलाई परीक्षा गर्नुहुन्छ। Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempteth he any man. अब परीक्षा भनेको कुरा चाहिँ नराम्रो हुन्छ जहिले पनि। And this temptation, all the time, it is evil. I mean, it will not be good. अब मलाई हेर्न सबजनाले त Kindly listen carefully and look at me. अब एउटा नानीले एक्जामिनेसनमा लेख्दैछ भनेदेखि चाहिँ शैतानले उसलाई चिट गर्नको लागि उकास्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ परीक्षा हो, टेम्पटेसन हो, नराम्रो कुरा। Suppose if a child is writing exam, the Satan, he will tempt that to do something cheating, and that is not right. अनि त्यो चाहिँ परीक्षा हो। And that is a test. अब तपाईँ कुनै यस्तो टाइट स्पटमा पुग्नुहुन्छ जहाँ तपाईँलाई शैतानले ढाँट्नुको निम्ति उकास्छ। And when you go in a different situation, special situation, and he will also tempt us in that way. ढाँट्नुको लागि, Just to threaten us. झुट बोल्नुको लागि, Oh, I'm very sorry, to tell the lie. अनि कतिवटा जग्गामा से फर इक्जाम्पल तपाईँको ब्रेकफास्ट ढिलो भयो, तपाईँलाई गनगन गर्नको लागि टेम्पटेसन गर्छ। And suppose if the breakfast is delayed, then Satan will tempt you to murmur. कतिचोटि तपाईँको घर सफा छैन भने त्यो घर सफा भएन भनेर तपाईँलाई गनगन गर्नको निम्ति उसले परीक्षा गर्छ। So if the house is not very clean, Satan will tempt you to murmur against it. अनि तपाईँलाई रिसाउनु लगायो, गनगन गर्नु लगायो, तपाईँलाई कुनै बारेको कुरामा कम्प्लेन गर्नु लगायो भने सफल भयो, स्पिरिचुअल डेथ ल्यायो उसले। So when we murmur in that manner in any situation, then we are tempted, and then that will cause spiritual death. अब यो किताब धर्मीजनको यो किताब चाहिँ एउटै मात्रै किताब हो, विकल्प हो। त्यो साँघुरो बाटोमा यो किताब पढेर जिउन सक्नुपर्छ। And for a righteous man, there is only one book, and this book, and by reading this book, he can pass through the way of अनि righteousness. कुनै अर्को विकल्प न अल्टरनेटिभ दिए। There is no alternative there. अब त्यो बाटोमा जाँदै गर्दाखेरि यो किताबमा लेखेको छ गनगन नगर भनेर। So therefore, while going in that way, the Bible says, do not murmur. फिलिपी 2:14 पदमा हामी पढ्छौँ, पल्टाउँदैनौँ। And no need to turn, and we find in Philippians chapter 2 and verse 14. कुनै कुरामा पनि गनगन नगर, And do not murmur concerning anything. कुनै कुरामा पनि डिबेट डिस्कसन नगर, And do not discuss or debate upon anything. सबै कुरामा धन्यवाद देऊ। And in everything give thanks. यो चाहिँ त्यो धर्मीजनको किताबमा लेखेको हुन्छ। And this is the
thing written in the book of righteousness. अब त्यो कुरा उसले त्यो साँगुरो बाटोमा पालन गरेन भने And if that straight way, if that person is not following this word, कुनै पनि परिस्थितिमा in any situation, उसलाई आत्मिक मृत्यु ल्यायो। and there is a possibility of getting the spiritual death. अब आत्मिक मृत्यु आइसकेपछि उसलाई उठ्न समय लाग्छ। And after the spiritual death, it will take some time for that person to get up. अब भर्खरै जन्मेको नानी कतिचोटि लड्छ? And you see, just born a child, when he is walking, how many times he falls? अब सबजनाले हेर्नुहोस् यता एउटा जन्मेको नानी 2 वर्षभित्रमा कतिचोटि लड्छ? And within 2 years, how many times a child falls down? हामीलाई थाहा छ ऊ चाहिँ आज अनगन्तीचोटि लड्छ। And he stumbles, the child stumbles many times. अब यो चाहिँ स्वाभाविक हो। नयाँ नयाँ क्रिस्चियनले गनगन गरेको, नयाँ नयाँ क्रिस्चियन रिसायो भने, नयाँ नयाँ क्रिस्चियनले ढाँट्यो भने, नयाँ नयाँ क्रिस्चियन पापमा फस्यो भने त्यो त यसो हेर्दा स्वाभाविक जस्तो देख्छ। So actually, if any new believer, if he is actually falling down or stumbling or telling lies or murmuring, this looks like natural thing. किनभने त्यो त भर्खर जन्मेको नानी जस्तै हो। Because he is like a just newborn child. नानी पनि एकैताल हिँड्न सक्दैन। And even child also, once he cannot do that. तर 2 वर्षदेखि चाहिँ नानी हिँड्न थाल्छ। And after 2 years, the child start to walk. अनि 2 वर्ष बादमा पनि जब हिँड्न थाल्छ तब पनि कोही कोही बेला लड्छ। After 2 years also, when he is walking, sometimes child stumbles. अनि तर याद गर्नुहोस् नानी जिन्दगीभरि त लड्दैन। And suppose think that the child will not stumble throughout the life. किनभने एक दिन यस्तो समय आउँछ त्यो नानी आफैलाई सम्हालेर सफा भएर हिँड्न सक्छ। And because the child will take care of himself or herself and then walk straight. आफूलाई पनि हिँडाउँछ अरूलाई पनि हिँडाउन सक्छ। And he can actually He can walk himself and he take can- alongside others also. he can walk himself, take care of himself, and then he will help others also to walk. तर याद गर्नुहोस् त्यो नानी चाहिँ बढ्दै जाँदा लडेको लडेकै भयो भनेदेखि त्यो नानीमा कुनै प्रकारको एब्नर्मलपना चाहिँ त्यो छ, एब्नर्मल्सी छ। And suppose if a child is, even after growing up, falling down again and again, means that child is in a abnormal state. हामी हाम्रो संसारमै हाम्रो अनुभवले अन्त हाम्रो नानीलाई पनि सधैँभरि लडिरहेको हामी इच्छा गर्दैनौँ। So even in this world also, we do not want that our children falling or stumbling all the time. त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले सुरुमा क्रिस्चियन गिरेको लडेको स्वाभाविक हुन्छ, तर परमेश्वरले पनि चाहनुहुन्छ जब बढ्दै जान्छ तब नलडिकन हिँडेको अरूलाई पनि हिँडाएको इच्छा गर्नुहुन्छ। So therefore, in similar manner, even the Christian also, in the beginning he will stumble, but afterwards the Lord desires that he will not stumble afterwards. त्यसले गर्दा यो साँगुरो बाटोमा जब शैतानले तपाईँलाई कुनै पनि परीक्षा गरेर लडाउन चाहन्छ, आत्मिक मृत्यु ल्याउन चाहन्छ भने इन द मिन टाइम त्यही समयमा परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई जाँच गरेर मेरो छोराले चाहिँ गरेर देखाउँछ, गनगन गर्दैन, धन्यवादी हुन्छ, कुनै पनि कुरामा रिसाउँदैन, कहीँ पनि झुट बोल्दैन भनेर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ, इच्छा राख्नु। Whenever the enemy would like to tempt us and then bring the spiritual death, at the same time the Lord also, he desires that he will test the child, that in this situation my son or my daughter, my child will not murmur, but he will worship all the time. त्यस कारण परमेश्वरले चाहिँ टेस्ट गर्नुहुन्छ, जाँच गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको बाइबलमा। So that's why the Lord will test us. अब दुईटा कुरा राम्रो बुझ्नुहोस्, शैतानले टेम्प्ट गर्छ, परीक्षा गर्छ, परमेश्वरले टेस्ट गर्नुहुन्छ। So kindly try to understand these two things very clearly. Satan tempts us, but God tests us. सबैजना भन्नुहोस् शैतानले चाहिँ परीक्षा गर्छ भन्नुहोस्। Kindly everybody tell, Satan tempts. अनि परीक्षा चाहिँ कहिले पनि राम्रो हुँदैन भन्नुहोस्। अब यता परमेश्वरले चाहिँ जाँच गर्नुहुन्छ भन्नुहोस्। जाँच चाहिँ जहिले पनि राम्रो हुन्छ भन्नुहोस्। हजुरले इङ्ग्लिसमा Kindly tell in English, Satan tempts us. Temptation is not good. God tests us. Testing is good. अब एउटा बिजुलीको बल्ब जब त्यो बनिन्छ फ्याक्ट्रीबाट ओके हुन्छ त्यसको बादमा हामीले घरमा ल्याउनुभन्दा अगाडि त्यसलाई टेस्ट गरिन्छ। Now suppose if you want to buy a tube light or a bulb, then after it is prepared,
and then before buying that one or bringing it to the house, you want to test it. अब त्यसमा दिनुपर्ने सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरू एलिमेन्ट्सहरू दिएको हुन्छ, त्यसको बादमा टेस्ट हुन्छ। And after everything is given in that package, all the things, then we will bring that one and then test it. तपाईँले कहिले पनि आलु चाहिँ बल्छ कि बल्दैन भनेर टेस्ट गरेर देखेको छैन। And you will not test the potato whether it will light or not. अब आलुलाई लगेर हामीले प्लगमा हाल्यो भने आलु त बल्दैन। And if we take the potato and then put it into the plug, it will not light up. किनभने आलुमा बल्बको इन्ग्रेडियन्ट्स एलिमेन्ट्स छैन। Because there is no ingredients of the bulb in potato. तपाईँले कहीँ आलुलाई बल्छ कि बल्दैन भनेर जाँच गरेर देखेछ? Have you seen any time that the people testing the potatoes whether they will glow or not? त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ विश्वासीलाई टेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि सबै कुरो बताउनुहुन्छ, त्यो इन्ग्रेडियन्ट्स दिनुहुन्छ, त्यो तत्त्वहरू दिनुहुन्छ, त्यसको बादमा जाँच गर्नुहुन्छ। In a similar manner, God also gives, all the ingredients to a child of God and the nature also to the child of God before testing. किनभने आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाइसकेपछि पहिला क्लासरुममा पढाउनु भयो, यो गर्नु हुँदैन, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु भयो। After creating Adam and Eve, the Lord has taken them into the classroom where He said what to do and what not to do. त्यसको बादमा मात्रै टेस्टले पर्खिरहेको थियो। And after that only God has tested them. स्कुलमा पनि टिचरले पहिला पढाउँछ, And in a similar manner, in school also teachers, they teach children. अनि पढाइसकेको बादमा मात्रै सरप्राइज टेस्ट हुन्छ। And after teaching only, lessons only, there will be tests. अनि नपढाएको कुरा स्कुलमा आयो भने स्टुडेन्ट्सहरूले छात्रहरूले प्रोटेस्ट गर्छ, विरोध गर्छ। If any test comes, which is not according to the teaching or the lessons, then the children will be surprised and they will be स्टार्ट प्रोटेस्टिङ। they will protest. अनि भन्छ यो त पढाएकै थिएन, यो त सिलेबसमा थिएन भन्छ। And they will tell that, you did not teach us, it is not in the syllabus. नपढाएको कुरा कहिले पनि टेस्टमा आउँदैन। So therefore, the things that are not taught will never come in the test. सो धर्मीजन भइसकेपछि प्रभुले भन्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, गणना नगर्नु, तर्क वितर्क नगर्नु, कहीँ पनि झुट नबोल्नु, टाइट स्पटमा पनि तिमी आज टेस्टेड भएर निस्किनुपर्छ, ओके भएर निस्किनुपर्छ भनेर एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ। In a similar manner, the Lord also teaches a righteous man, that righteous person, that he should not actually murmur and he should not tell lies. In this manner, after teaching, he will test and he will expect them to take tests. सबै कुरामा धन्यवाद दिएको इच्छा गर्नुहुन्छ। And he desires also that we should thank God in everything. मैले भने सुरुमा त उ लड्छ, And in the beginning, the child or the person stumbles. तर बढ्दै गएको त्यसको लक्षण चाहिँ के हो? What could be the symptoms of children growing up? And what is the symptom or the condition of a child growing up? अब बढ्दै गइसकेपछि त उसले आफ्नो केयर आफै गर्न सक्नुपर्छ। And after growing up, the child will take care of himself or herself. त्यो धर्मीजनको टेस्ट चाहिँ जब उसको जीवनमा गनगन हराएर जान्छ, तर्क वितर्क हराएर जान्छ, कसैको ब्याकबाइटिङ हुँदैन, रिस गर्दैन, सबै कुरामा धन्यवाद दिन्छ। अब त्यो नानी चाहिँ ग्रेड आफ्टर ग्रेड पास हुँदै 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 जाँदैछ। If a child is growing after grade, he will not murmur, he will not tell lies, or he will not backbite, but all the time he will be worshiping the Lord. त्यसले गर्दा जब त्यो साँगुरो बाटोमा चाहिँ टाइट स्पट अथवा एकदम कठिन खालको परिस्थिति शैतानले जन्माइदिन्छ। Now, in that very narrowed way and straight way, in that difficult way, the Satan actually comes. अब हामीहरूको दिन प्रतिदिनको जीवनमा And in our everyday life, day-to-day life, अनि खाना खाने बेलामा, and even at the time of eating, घर मैला हुँदा, and when the house is not clean, कतिचोटि हाम्रो बसहरू अप्ठ्यारो खालको हुँदा, and when our boss is also in a different way, difficult person, अनि हामीहरूको स्वास्थ्यले साथ नदिँदा, and when our health is not right, रुपियाँ पैसा नहुँदा, when there is no money with us, कोही बेला ट्राफिक जाम हुँदा, when there is a traffic jam यो before us, सबै कुरा चाहिँ आज टेस्ट आउँछ यसमा। and in all these things there will be tests. अनि ट्राफिक जाम हुँदाखेरि शैतानले भन्छ अलिकति गनगन गर, And when there is a traffic jam, the Satan will tell, "Now murmur." अनि अलिकति खाना ढिलो हुँदाखेरि शैतानले भन्छ कम्प्लेन गर, Now if the food is delayed, and the Satan will tell, "Now complain about it." अनि घर अलिकति मैला हुँदाखेरि अलिकति रिसाइदिए भन्छ। Now if the house is not clean, Satan will tell, "Now it is a time to become angry." अब यु आर बिङ टेम्प्टेड इन द्याट वे,
and we are being tempted in that way. अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ न मैले पढाइसकेको छु, सिलेबस दिइसकेको छु, त्यो बोलेर देखाउँछ, यसले पास गरेर देखाउँछ। Now at the time the Lord will tell, I have taught you all these things again already, now you have to pass. त्यति बेला तपाईँ फेल भएकै गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ मानव तपाईँ क्लास 4 मै 10 वर्ष बसे अब। Now suppose if you are failing again and again, you will be in class 4 for 10 years. नमुनाको लागि सोच्नुहोस्, तपाईँ स्कुल जानुहुन्छ, तपाईँको युनिफर्म पनि एकदम चटाकचिटिक छ। Now suppose you are going to school, just imagine that your uniform also, school uniform is very clean and it's very tight. अनि तपाईँ टाइममा स्कुल पुग्नुहुन्छ। And you have to, you go to the school in time. कतिवटा तपाईँले स्कुलको गीतहरू पनि जान्नुहुन्छ। And sometimes you will go even to the singing at the time of school. अनि तपाईँहरूको टिचरप्रति व्यवहार पनि शिष्टाचार पनि राम्रो छ। And your behavior, the way that you deal with the teachers is very good. तपाईँ स्कुलको सबै एक्टिभिटिजमा भाग पनि लिनुहुन्छ। And you are taking part in every activity of the school. तर यो सबै कुरा भए तापनि टेस्टमा चाहिँ पास हुन्छ कि Suppose- द्याट म्याटर्स। And if you are doing all these things, but if you fail in a test, that matters. त्यस्तै प्रकारले क्रिस्चियन चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको स्कुलमा भर्ना भइसकेपछि आज त्यो चाहिँ बाइबल बोकेर कतिको चर्च जाँदैछ त्यो पनि ठुलो कुरा होइन, कतिको गीतहरू जान्दछ त्यो पनि ठुलो कुरा होइन, कतिको भेटिदिँदैछ त्यो पनि थाहा छैन, त्यो पनि ठुलो कुरा होइन। तर जब टेस्ट आउँदा त्यो क्रिस्चियन चाहिँ पास हुन्छ कि हुँदैन, द्याट म्याटर्स अ लट। So in a similar manner, when a child of God, how many times he come to the church and how well he is singing, how many times he is putting the offering, that does not matter. But then whether you are passing the tests or not, that is important. त्यसले गर्दाखेरि कहिले पनि you can be deceived in that way, thinking that I have been always regular to the church, giving tithes or any type of offering to the church, doing different type of activities in the church. That doesn't matter at all. But when you are failing in the time of test, you are utterly failed. Now, suppose you will be deceived by thinking that you are coming regularly to the church and then you are putting the offering and also you are singing. But then when you are failing the test, that is very important. त्यसले गर्दा अब म तपाईलाई बताएँ, शैतानले टेम्पटेसन टेम्प्ट गर्छ, प्रभुले टेस्ट गर्नुहुन्छ। So that's why I'm sharing that Satan tempts, but God tests. अब यो टेस्ट र टेम्पटेसन चाहिँ यहाँबाट बाहिर निस्किएपछि चाहिँ पनि हुन सक्छ। And this test or temptation may be at any time immediately after going out from यो here. यहाँबाट बाहिर निस्किने बित्तिकै सुग्राइटमा पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ तपाईँको जुत्ता गलमल हुन सक्छ। And as soon as you go out from here, your shoe may be dirty. अनि त्यो जुत्ता गल त्यहाँ यताउता भएको छ भने, मिसप्लेस भएको छ भने त्यहीँनिर टेस्ट र टेम्पटेसन आइहाल्छ। And if your shoe is not in place, immediately there will be temptation and test also. त्यहाँनिर तपाईँले गनगन गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ हारिहाल्यो। And if you murmur at the time, then you are defeated. अनि त्यहाँदेखि अलिक कुनतिर गएपछि खानामा आउन सक्छ त्यो। And afterwards, the test may come, temptation may come at the time of eating food. अनि यो चाहिँ दिनभरिमा कमसेकम 3-4 चोटि, कोही बेला 10 चोटि आउन सक्छ। And it may be, 10 or 20 times in a day. यता ध्यान दिनुहोस्, यता Kindly, please concentrate here, please. आउनेर आउँदै गर्छ, बस्ने गर्छ, तपाईँ यता ध्यान दिनुहोस्। Kindly concentrate here, as brothers and sisters. अब यो टेस्टमा चाहिँ दिन प्रतिदिनको जीवनमा कसरी पास हुने त्यो सिकाउँछु। And I will teach you how to pass the tests. अनि यहाँ हेर्नुहोस्, बाइबलले बताउँछ एउटै मात्रै फर्मुला छ, एउटै मात्रै चाबी कुरा छ, गुठी कुरा छ, जसले गर्दा हामी जब टेस्ट आउँछ, जब टेम्पटेसन आउँछ, पास हुन सक्छौँ। To pass in the tempt or test, I would like to tell the key and also a formula. अब जब तपाईँ नयाँ जन्म पाउनुहुन्छ, एउटा कुरा तपाईँ एकदमै पक्का हुनुपर्छ के भन्दाखेरि सबै कुराको आज कन्ट्रोल, सबै कुराको आज नियन्त्रण गर्ने चाहिँ सिंहासनमा प्रभु बस्नु भएको छ भनेर तपाईँ 100% तपाईँ एस्योर्ड हुनुपर्छ। After salvation, you have to be assured that everything is controlled by the one who is seated on the throne. अब यो कुरा थाहा छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँकोमा गनगन आउन सक्छ यहाँ। And if you do not know the truth, then we will start murmuring. एउटा क्रिस्चियन भएको नाताले उसलाई पहिला कुरा थाहा हुनुपर्छ, चर्को घाम लागेको पनि परमेश्वर पिताले गरेको हो, टाइममा खाना नभएको पनि बुढीले ढिलो गर्यो होला, तर परमेश्वरले त्यो टाइम टेबल फिक्स गरेको हो, बाटोमा ट्राफिक जाम भएको पनि
आज सबै कुरामा परमेश्वरको रेगुलेसन रहेको हुन्छ, रेगुलेसन। So, in everything that happens in your life, whether food is delayed or there is a traffic jam while you are coming on the way, all these things are controlled by God. किन भन्दा याद गर्नुहोस्, नराम्रो कुरा चाहिँ शैतानले ल्याउँछ, तर शैतानले चाहिँ परमेश्वरको अनुमति बिना चाहिँ ल्याउन सक्दैन भनेर लेखेको छ बाइबलमा। And try to understand all the bad things are brought by the Satan, but then the Lord will only allow. Only with the permission of the Lord, bad things are brought to us by Satan. Yeah, only by the permission of God, the bad things. सबजनाले फेरि सोच्नुहोस्, घाम चर्को लाग्दैछ, Now suppose think that the very scorching heat is there, अनि तपाईलाई गनगन गर्ने प्रोभोकेसन भयो, and now suppose you are tempted to murmur. तर तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ कि मेरो स्वर्गीय पिताले घामको रेगुलेटर चाहिँ चलाउनु हुँदैछ भनेर। And we need to think that the Heavenly Father is regulating even this matter also. अनि मानिलियो तपाईको हात काट्यो, दुर्घटना भयो, फ्ल्याट टायर भयो भनेदेखि पनि शैतानले माथि गएर पर्मिसन मागेको हुन्छ, फलानाको गाडीमा फ्ल्याट टायर गरिदिन्छु, आज पेट्रोल सकिदिन्छु, बाटैमा रोकिदिन्छु, वाट अबाउट यु, वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट, डु आई डु द्याट भनेर उसले पर्मिसन लिन्छ माथिबाट। And now suppose if your hand is cut or the tire is flat, and Satan, he will take permission from the Lord, shall I do this one, and shall I bring this kind of situation to the life of this person? अनि परमेश्वरले हुन्छ भनेपछि मात्रै त्यो आउँछ। When the Lord permit, then only that thing can happen. त्यसले गर्दा तपाईको आँखा चाहिँ जहिले पनि त्यो सिंहासनमा फिक्स छैन भनेदेखि चाहिँ तपाईले सोच्नुहुन्छ गड चाहिँ कतै बाथरुमतिर जानुभएको छ, टोयलेटतिर जानुभएको छ भनेर तपाईले चाहिँ आज गनगन गर्न थाल्नुहुन्छ। Now suppose if you are tempted, and when that kind of situation comes, then you may think that God might have gone to toilet or bathroom, and you start murmuring. किनभने यस्तो खालको परिस्थिति भयो, कहाँ छ परमेश्वर खोइ? And this kind of situation has come, where is the Lord? र याद गर्नुहोस्, परमेश्वर चाहिँ बाथरुम पनि जानुभएको छैन, टोयलेट पनि जानुभएको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँको डुप्लिकेट प्रकारको इमेजिनेरी गड हो, तर साँचो गडले चाहिँ तपाईँलाई हेरिरहनुहुन्छ 24/7। But God did not go to bathroom or toilet, and the true God, He is all the time watching over, but only in your imagination, or God of your imagination may be doing such kind of things. अनि तपाईँ जब परीक्षामा पढ्नुहुन्छ त्यति बेला राम्रो स्वर्गदूतहरू पनि त्यहाँ हुन्छ, नराम्रो स्वर्गदूतहरू पनि हुन्छ, अनि परमेश्वरले फेरि बस्नुहुन्छ त्यहाँ। So when the test come, the holy angels will be watching, and also the evil spirits also will be watching. त्यसले गर्दा जब तपाईलाई त्यो प्रकारको टाइट स्पटमा तपाईँ कठिन प्रकारको परिस्थितिमा पुग्नुहुन्छ, चाबी कुरा चाहिँ तपाईले धन्यवाद दिनुपर्छ। So therefore, when you go into any difficult situation, at that time the key is to give thanks unto the Lord in that situation. धन्यवाद छ प्रभु, मेरो टायर फ्ल्याट भयो। Lord, thank you for my tire, it has become flat. यो सबै कुरा तपाईबाट कन्ट्रोल हुन्छ। Because everything is controlled by you. धन्यवाद छ प्रभु, मेरो घर मैला छ, म गनगन गर्दिन, पास हुन चाहन्छु, किनभने you have been controlling all situations in my When you life। see the house is dirty, immediately thank you Lord for this situation, this dirty house, because you are controlling everything. त्यो कुरो एउटा क्रिस्चियनलाई थाहा छैन भनेदेखि एबीसी नै थाहा छैन होला। So if the child of God, if a Christian is not knowing these things, he does not know ABC of Christian. एबीसी भन्ने जानेन भनेदेखि चाहिँ कसरी पीएचडी पुग्ने? Suppose if you do not know ABC, how to go to PhD? एबीसी नलेखिकन एकतर क्लास 5 मा राख्यो भने what he is expected to learn and teach others? So if he is not passing at ABC level, what he can be expected to teach others? त्यो त बाइबलले भन्छ सबै कुरामा धन्यवाद दियो। That's why in everything we have to give thanks. एभ्रिथिङ भनेको एभ्रिथिङ हो। And when we say everything, it includes everything. हेर्नुहोस्, हामी मानव जातिको टेन्डेन्सी हुन्छ राम्रो कुरा हुँदा खुसी हुने। And our tendency is for the human beings, whenever there is good thing, then we feel better. टाइममा स्यालेरी आयो भने मान्छे खुसी हुन्छ। And when the salary comes in time, we will be happy. जब टाइममा खाना पाक्छ मान्छे खुसी हुन्छ। When timely you are served food, then you will be happy. सबै कुरा ठिक समयमा भयो मान्छे खुसी हुन्छ। When everything happens in the right time, then you will be happy. तर जब उल्टा पल्टा कुरा हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य जान्छ, टाइममा खाना पाक्दैन, हामीलाई मान्छेले राम्रो ट्रिट गर्दैन, these are the tests, these are the temptations you have to face often daily in your life.
But when things are not in place, when your health is not right, these are the situations where you are tested or tempted. त्यति बेला चाहिँ शैतानले तपाईँको जीवनमा कम्प्लेन ल्याउन सक्छ, गनगन ल्याउन सक्छ, रिस ल्याउन सक्छ, झुट ल्याउन सक्छ। And at that time, the Satan may tempt you, and he will bring murmuring and telling lies, and then becoming angry. त्यसले गर्दा म तपाईँलाई बाइबलबाट 3-4 यस्तो जग्गा बताउँछु जहाँ चाहिँ धन्यवाद दिँदा चाहिँ मान्छे विजय भएको छ। And I will show you 3 or 4 places where by giving thanks, a person can become victorious. यर्मियाको किताब 33 अध्यायमा आउनुहोस्। Kindly come to book of Jeremiah, chapter 33. यर्मियाको किताब 33 अध्याय। Kindly come to book of Jeremiah, chapter 33. 33 अध्यायमा पढ्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई नमुना बताउँछु फेरि। And before going into the chapter, I will tell you one model. अब त दिदीबहिनीले भन्नुहोस् क्याप्टिभिटी भनेको के हो, बन्धुवाई भनेको के हो? Now, tell sisters, what is the meaning of captivity? बन्धुवाई भनेको के हो? What is the meaning of captivity? म बताइदिइहाल्छु। बन्धुवाई भनेको कुनै पनि टाइट स्पटमा हुनु, फ्रिडममा हुनु, स्वतन्त्र नहुनु, बाँधिनु, चारैपट्टिबाट घेरिनु भनेको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ क्याप्टिभिटी अब बन्धुवाई भन्छ। Now, the captivity is when you do not have freedom and you are in all the 4 sides you are actually closed down, and then in that bondage you are in captivity. शैतानले तपाईँलाई यस्तो प्रकारको टाइट स्पटमा हालिदिन्छ, चारैपट्टि तपाईँले क्याप्टिभिटी महसुस गर्नुहुन्छ। And when Satan brings you into the captivity, and 4 sides you will have that kind of bondage. मानिलिनुहोस् तपाईँ यस्तो खालको एउटा सिचुएसनमा पर्नुभयो, तपाईँलाई लाग्यो अब मैले अलिकति त झुट बोल्नै पर्छ। Now you have come to a situation, imagine in this way, that in that situation you think that I must tell lie now, अलिकति बोल्नुपर्छ, and I must tell, otherwise there is no way out. अब टाइट स्पट छ त्यही। And it is a very tight spot. अब त्यति बेला त्यो टाइट स्पटमा तपाईँले झुट नबोलिकन धन्यवाद दिएर अनि त्यो परिस्थितिलाई फेस गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ पास हुनुभयो। And if you give thanks at the time, and then you will pass in that test. अनि बाइबलले भन्छ चर्चमा धेरै प्रकारको आनन्दको स्वरहरू हुन्छ। And Bible says in the church there will be joyful noises. अघि हामीले गीतहरू गायौँ, त्यो पनि एउटा joyful noise हो। And just now we were singing songs, it is a joyful noise. अब यसको पछाडि फेरि धन्यवाद कतिजनाले गीतहरू गाउँछ। And afterwards, during the time of worship, some people may sing songs. बिहानै प्रभात फेरिमा पनि गीत गाउँदै थियो। And in the morning, when we woke up, at the time also they were singing. तर बाइबलले भन्छ But Bible says, जसले धन्यवादको बलि चढाउँछ टाइट स्पटमा, त्यसको चाहिँ क्याप्टिभिटीलाई म छुटकारा दिन्छु भनेर लेखेको छ। Bible says that in a tight spot, when you give thanks, God will deliver us from the bondage. अब यो कुरा यर्मियाको किताब 33 अध्यायको 11 पदमा नेपालीमा एकजनाले पढ्नुहोस्। And you can read anybody in Nepali, म Jeremiah 33 and verse 11. म पढ्दैछु। हर्षको स्वर, आनन्दको स्वर, दुल्हाको स्वर, दुलहीको स्वर र तिनीहरूको स्वर पनि सुनिनेछ, जसले भनेछन् सेनाहरूका परमप्रभुको प्रशंसा गर, किनभने परमप्रभु भलो हुनुहुन्छ, किनकि उहाँको करुणा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। अनि तिनीहरूको स्वर पनि सुनिनेछ जसले परमप्रभुको भवनमा धन्यवादको बलि ल्याउनेछन्, किनकि पहिले चाहिँ म यो देशको कैद फर्काएर ल्याउनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। The voice of joy, the voice of gladness, the voice of bridegroom, the voice of bride, the voice of them that shall say, praise the Lord of hosts. For the Lord is good, for his mercy endureth forever, and of them that shall bring sacrifice of praise into the house of the Lord. For I will cause to return the captivity of the land, as at the first, saith the Lord. म तपाईँलाई भने क्याप्टिभिटी भने के हो? Now, just now I have mentioned what is the meaning of captivity. कुनै पनि टाइट स्पट जहाँनिर तपाईँलाई झुट बोल्नको निम्ति, कुनै पाप गर्नको निम्ति त्यो प्रकारको परिस्थिति आयो भने चाहिँ तपाईँको बन्धुवाई हो, क्याप्टिभिटी हो। In a situation where you are tempted to tell lies or murmur, and that is a tight spot, and that is called captivity. अब त्यो क्याप्टिभिटी, त्यो बन्धनबाट निस्किनको लागि चाहिँ धन्यवादको बलि चाहिन्छ। In order to be delivered from the captivity, you need to praise the Lord. त्यो धन्यवाद चढाउनु भयो भने चाहिँ शैतानले तपाईँलाई त्यसरी बन्धुवाई बनाएर राख्न सक्दैन। And when you praise the Lord, then Satan cannot keep you in the captivity. त्यो समस्या समाधान त हुँदैन, तर तपाईँ समस्यादेखि माथि उठ्नुहुन्छ। And they may not be answer to the problem, but God will lift you up above the problem. मानिलिनुहोस् अब अहिले दिउँसो एकदमै चर्को घाम लाग्यो।
Now suppose that today is a sun, there is a scorching heat, अनि तपाईँ गाडीभित्र हुनुहुन्छ and you are inside the vehicle, अनि तेल पनि सक्यो अथवा टायर पनि फ्ल्याट भयो and there is no oil, petrol, and also tires are also flat. अनि त्यति बेला कुनै पनि क्रिस्चियनले गीत गाएको भेट्दैन त्यहाँ And at the time we don't find any Christians singing त्यो songs. बिहान मजाले ब्रेकफास्ट खाएर गएको मात्रै हो And only morning they had breakfast. त्यसले गर्दा गएको मात्रै हो And at the time only they sang songs. तर टायर पङ्चर भएको बेलामा चर्को घाम आएको बेलामा पानी पनि नभएको बेलामा कुन चाहिँ क्रिस्चियनले गीत गाउँदै And when there is a scorching heat, and then there is no petrol, and what kind of believer Christian will sing songs? हो त्यति बेला त्यो चाहिँ टाइट स्पट हो And that is a tight spot. तपाईँले धन्यवाद दिनुभयो भने अचानक सेड अथवा शीतल आउँदैन त्यहाँ And even if you give thanks, suddenly you will not have that kind of cool तर weather. तपाईँ त्यो टाइट स्पटदेखि गनगनको बारदेखि तपाईँ माथि निस्किनुहुन्छ But then when you give thanks, the Lord will bring you up above the problem. हो त्यो चाहिँ क्रिस्चियन लाइफ हो And that is the Christian life. त्यो चाहिँ धर्मी जन हिँड्ने सानो बाटो हो And that is the narrow path that a righteous अनि man त्यहाँ चाहिँ goes. आत्मिक मृत्यु हुँदैन And there will be no spiritual अनि death. त्यो भेट्न चाहिँ थोरै हुन्छ And we will find only few people passing by that way. तर 99% क्रिस्चियनको जीवनमा गनगन हुन्छ And 99 Christians, they may be murmuring, उनीहरूको जीवनमा झुट हुन्छ and they may be telling lies in their lives. आज उनीहरूलाई यो कुरा थाहा हुँदैन कि परमेश्वर सिंहासनमा बस्नु भएको छ भनेर Probably they may not know that Lord is on the throne, सबै कुरा उहाँबाट नियन्त्रण भएको छ थाहा हुँदैन and they do not know that He is controlling everything. हजुर उनीहरूको जीवन चाहिँ पुरापुरी गनगनले तर्क वितर्कले आर्ग्युमेन्टले हरेक प्रकारको रिसले झुटले भरिएको हुन्छ And their lives will be full of murmuring and telling lies, and also becoming angry. अनि शैतानले भन्छ अब म सफल भएँ किनभने चर्च जाओस् गीत पनि गाओस् भेटी पनि चढाओस् तर मेरो कन्ट्रोलमा छ उनीहरू सबैजना भन्छ But at the time, when we are defeated, Satan will be very happy, though you come to the church, and though you sing songs, though you put the offerings, because you have failed in the tests, Satan will be very happy. अब तपाईँ योनाको किताबमा आउनुहोस् बुक अफ योना Kindly come to the book of Jonah, secondly. 1 अध्यायको 17 पद पढ्दैछु म And I'm reading chapter 1, verse 27. अनि योनालाई निल्न परमप्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन र 3 रातसम्म रहे Now the Lord, Jonah chapter 1, verse 17, now the Lord had prepared a great fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of fish 3 days and 3 nights. कतिचोटि टाइट स्पट अथवा कठिन खालको परिस्थिति चाहिँ हाम्रै आज अट्टेरीपनाको कारणले गर्दा पनि आउँछ And sometimes, the situation, the tight spot will come in order to make us in this way. होइन हाम्रै अट्टेरीपनाको कारणले गर्दा आउँछ And they may come in order to make us a better person. होइन that comes just because of our stubbornness hard-heartedness and stiff-necked like that And it may come because of our foolishness or, stiff-necked, hard-heartedness. क्रिस्चियनले पस्तापी भएन नम्र भएन अट्टेरी भयो भनेदेखि परमेश्वरले कतिचोटि टाइट स्पटमा हामीलाई पारिदिनुहुन्छ And whenever a Christian, a child of God, is not becoming humble and praising the Lord, and Satan will bring that person into a very God will allow us to be in that sort of tight spots. God will allow us to be in that tight spot. अब तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर योनालाई परमेश्वरले एउटा कठिन खालको परिस्थितिमा ल्याउनु भयो Now, imagine that here we see that Jonah was brought into that kind of very difficult situation. परमेश्वरले ल्याउनु भयो And God has brought him. अनि त्यहाँनिर योना चाहिँ 3 दिन 3 रात माछाको पेटभित्र बस्यो And for 3 nights and 3 days he was in the belly of the fish. अब साधारण प्रकारले कोही पनि मान्छे व्हेल माछाको पेटभित्र पस्यो भने फर्स्ट एटेम्प्ट चाहिँ उसले के गर्ला And I suppose if anybody in the belly of the great fish or whale, what the first thing that they will do? गीत गाउला त्यहाँभित्र Can they sing songs in the belly of the fish? त्यहाँ गिटार खोज्नु भ्याउँछ Will they be searching for the guitar? त्यो पेटभित्र कहीँ गिटार झुन्डाएको हुन्छ And will there be any in that belly of the fish? There will be guitar hanging. अब फर्स्ट एटेम्प्ट चाहिँ उसले त्यहाँबाट निस्किने कोसिस गर्छ The first attempt that person will make to come out of it. अब त्यो योनाले त्यो सायद माछाको मुठु समात्यो होला
आन्द्रामा लात्ताले हिर्काएला भित्तामा लात्ताले के हिर्काए थुप्रो निस्किने बल गर्थे मान्छे And maybe Jonah was, he was actually touching the heart or even all the intestines of the inward parts of the fish. त्यहाँ लेखेको छ मेरो टाउकोभरि पातै पात भयो भनेको छ And we see that his head is, as it is written, it is full of, that kind of Leaves. billows were there. लिभ्स पत्तै पत्ता थिए। And there was many leaves around my अब head. हेर्नुहोस् माछाको पेटभित्र हरियो लेउहरू हुन्छ मसहरू हुन्छ अनि त्यहाँनिर राम्रो हुँदैन दुर्गन्ध हुन्छ So weeds were wrapped about my head. So when these things are happened inside the belly of the fish, there will be very foul smell-outs. अनि धेरै थाकिसकेपछि सायद उसले प्रार्थना गर्न थाल्यो होला Then after he was very much tired, now he started to pray. अनि धेरै थाकिसकेपछि उसले स्तुति पनि गायो होला And after he was very much tired, he started to sing praise. पश्चाताप पनि गर्यो होला And he might have repented also. त्यसो गर्छै गर्छ And definitely he will do. तर प्रार्थना गर्दाखेरि पनि सफल भएन आज स्तुति गाउँदाखेरि पनि भएन पश्चाताप गर्दा पनि बाहिर निस्केन योना And Jonah could not come out of the belly of the fish when he prayed, or when he repented, or when he praised the Lord. त्यति गर्दा पनि केही भएन Nothing happened even after that. 3 दिन बितिसक्यो And 3 days were over. तर लास्टमा उसले चाबी भेटायो Now he found the key at the end. अब चाबी चाहिँ के रहेछ भन्दा उसले चाल पायो धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ Now the key is to give thanks unto the Lord. 9 पदमा आउँदा उसले धन्यवाद चढायो सबजना उसले पढाउँछ Let us read verse 9, all of us together. तर म चाहिँ धन्यवाद चाहन्छु उचालेर तपाईँको बलि चढाउने छु जे मैले भाकल गरेको छु त्यो म पुरा गर्नेछु That I have all the salvation of peace. अनि जब त्यो घडी त्यो धन्यवाद चढायो When he gave thanks at the time, उसले भने अब मेरो डेलिभरेन्स अथवा उद्धार चाहिँ परमप्रभुबाट आउँछ and when he said that salvation is from the Lord, or deliverance from the Lord, त्यो 10 पदमा लेखेको छ अनि देन भनेर लेखेको छ and then as it is written in verse 10. अनि ले 10 पद सबैजना मेरो पढौँ Let us read verse 10, all of us अनि together. परमप्रभु मान्छेसित बोल्नुभयो त्यसले हेर्दा सुखा Of the dry land. हेर्नुहोस् त त्यसले गर्दा चाबी चाहिँ के रहेछ धन्यवाद भन्नु सबजनाले So therefore, can you tell everybody? चाबी धन्यवाद रहेछ भन्नु त साँगुरो बाटोमा हिँड्दाखेरि When you are going by the narrow path, तपाईलाई धेरै प्रकारको टाइट स्पट माछाको पेटभित्र पसेको जस्तो अनुभव हुँदाखेरि when you are in this tight spot as if you are in the belly of a fish, त्यो समस्यादेखि तपाईँ निस्किने हो भनेदेखि चाहिँ and if you want to come out of that situation, तपाईँकोमा कम्प्लेन गर्नको सट्टामा चाहिँ पहिला तपाईँ धन्यवाद चढाउनु पर्छ so instead of murmuring, you have to first of all give thanks to the Lord. तपाईँको हात भाँच्यो भने पनि धन्यवाद And when your hands are tight, you have to give thanks. तपाईँको मोबाइल हरायो भने धन्यवाद When you lose your mobile phone, you have to give thanks to the Lord. तर यो एकैतालमा हुँदैन And we cannot murmur. एकैतालमा हुँदैन यो And it cannot happen at once. राम्रोसँग सुन्नुहोस् And kindly listen carefully. त्यसै अहिले हामी धन्यवाद धन्यवाद भनेर कराएर गएर फाइदा छैन And even if I shout and tell, give thanks, give thanks. राम्रो मिटिङ भयो खाना राम्रो भयो भनेर धेरैजना एटेन्ड गर्नु त्यसमा पनि परमेश्वर इम्प्रेस खुसी हुँदैन And many people have come, the meetings went very well, the food also prepared very well, even then also the Lord is very happy. तर हाम्रो जीवनमा चाहिँ लगातार धन्यवादको जीवन बिस्तारै त्यो घाममाथि गएको जस्तो तल ब्याकसाइड नभइकन त्यो प्रकारको जीवनको कुरा गर्दैछु म But here, what we are saying is that we have to keep on growing higher and more shining, not backsliding. अनि जब उसले धन्यवाद चढायो When he gave thanks, माछाले भमिट गरिदियो and the fish vomited him out. त धन्यवाद चाहिँ चाबी कुरा रहेछ So therefore, the key is giving thanks. भजनको किताब 50 अध्यायमा आउनुहोस् Can you come to book of Psalms, Psalm 50? 50 अध्यायमा पनि लेखेको छ त्यहाँनिर And Psalm 50 also same things are written. भजनको किताब 50 अध्यायको 23 पद And Psalm 50 and verse 23. त्यहाँनिर उद्धार भन्ने शब्द छ डेलिभरेन्स भन्ने And there we find the word deliverance. तर डेलिभरेन्स अथवा उद्धार भन्ने कुरा कसरी आउँछ And this deliverance, how it comes in the salvation? म पढ्दैछु जसले प्रशंसा रूपी बलिदान चढाउँछ उसैले मेरो महिमा गर्छ अनि जसले आफ्नो चाल सुधार्छ उसलाई म परमेश्वरको उद्धार देखाउनेछु Whoso offereth praise glorifieth me, and to him that ordereth his conversation aright will I shew the salvation of God. आज मुक्ति भनेको चाहिँ कदम कदममा डेलिभरेन्स हो And salvation is deliverance from step by step. ग्रहण गरेको दिन एउटा उद्धार हो
And at the time of acceptance, at the time of repentance is the अनि salvation. दिन प्रतिदिनको जीवनमा जब शैतानले टाइट स्पट ल्याउँदा त्यहाँबाट डेलिभर हुनु पनि आज के हो उधारै हो। And day by day, when Satan brings us into the tight spot, when we have the victory, even that also दिन deliverance. प्रतिदिनको जीवनमा तपाईँले धन्यवाद चढाउन सक्नुभयो भने तपाईँको वर्तमान उद्धार हुन्छ, प्रेजेन्ट And सर्भिस। when you are having victory over temptations, that becomes also the Present deliverance in the present sense. द्याट इज प्रेजेन्ट सर्भिस। And present salvation. अनि त्यसपछि प्रभु आउनुभन्दा अगाडि हामीहरू दिन प्रतिदिनको जीवनमा उद्धार हुँदै जानुपर्छ। And in this manner, before Lord Jesus Christ comes, we need to every day we need to have salvation or deliverance. तर प्राय क्रिस्चियनले चाहिँ धन्यवाद त दिन्छ, And almost all Christians, they give thanks, तर एक नम्बरको चाहिँ दिँदैन। but they do not give as a first place. एक नम्बरको धन्यवाद भन्ने हुन्छ अनि दुई नम्बरको धन्यवाद पनि हुन्छ। And then there are two kinds of giving thanks, number 1 and type 1, type 2. अनि एक नम्बरको चाहिँ क्लास 1 को भइहाल्यो, And type 1 is the class 1 kind of thanksgiving. अनि दुई नम्बरको चाहिँ अलिकति इन्फेरियर टाइपको हुन्छ, And second is a kind of inferior way of giving अलिक thanks. कमसल टाइपको। And it is for कमसल counsel kind, इन्फेरियर inferior kind of giving thanks. अब म नमुना बताउँछु। I will tell an example to understand. सपोज तपाईँको नानी बिमार भयो, Now suppose your child has become sick, अब नानीलाई हामी कति माया गर्छौँ, and how much we love our children. अनि डायरिया भएको भएकै भयो, And so for example, the child is suffering from diarrhea. त्यति बेला जस्तै स्पिरिचुअली पनि गिटार निकाल्दैन, And at the time also they will not go and play the guitar. किनभने अब त्यति बेला त छिटो गर न के भएको तिमी लाठी जस्तो भन्न थाल्छ। And do it quickly, I mean taking as if they stick, and then we say that. अनि त्यहाँदेखि बुढा पनि अचालिन्छ, बुढा पनि अचालिन्छ। And coming upon the knees also, quickly we do that. बुढा पनि अत्तालिन्छ, बुढी पनि अत्तालिन्छ। I'm sorry, even the husband, mother and father, husband and wife, they also will become very much in this way. प्यानिक हुन्छ त्यति They बेला। will be panic. अब तर हस्पिटल लान्छ, And they will go to hospital, फोन पनि गर्छ बुढालाई, and she will call the husband. नानी साह्रो भयो, बडा चर्चको बडा, They will call the church bada uncle, नानी बिमार भयो बडा, and my child is not well. हस्पिटल लाँदैछ हामी, We are going to hospital. प्रार्थना गरिदिनुहोस् ल, सर्ट राखियो। Please pray, and then immediately they will put out the phone. हस्पिटलबाट नानी जाति भएर आएपछि And after the child comes home after getting healed, त्यति बेला धन्यवाद दिन्छ। and at that time they will give यो thanks. चाहिँ दुई नम्बरको हो। This is called type 2 kind of thanksgiving. समस्या समाधान भइसकेपछि, And after problem is solved. तर एक नम्बरको धन्यवाद चाहिँ But then type 1 worship is, नानीले डायरिया गर्दा गर्दै, and even the child is having this diarrhea, मानिलिउँ बुढाले गिटार निकाल्यो, and the husband took the guitar, बुढीले पनि आउनुहोस् घोडामा भन्यो, and even the husband said his wife to come. एउटा कोरस गाउँ, कोरस, Let us sing a chorus. त्यो चाहिँ क्लास 1 हो, And that is the class 1 kind of thanksgiving. बाइबलमा छ। And that is what is there in the Bible. दुई नम्बरको त सबैले चढाउँछ, And second, type 2 thanksgiving, everybody will do that. एक नम्बरको चाहिँ भेरी रेयर हुन्छ एकदम। But then it will be very rare we find the people doing the type 1 kind of thanksgiving. एकजना भाइले मलाई आएर भन्यो, And one brother came to me and said, चर्चमा बाजै बजाउनु दिँदैन हामीलाई, they will not allow me to play any instrument in the church. गीत गाउनु पनि दिँदैन। And they will not allow us to give chance to sing songs. अन्त मैले भने घरमै गाइदियो नि तिमी, And then I said, you do all these things at home. अनि प्रार्थना गर्नु पनि दिँदैन, And they will not allow us to pray in भने church. रातभरि प्रार्थना गर्दै तिमी घरमा। And go to home and the whole night you pray. हाँस्दै थियो, त्यो भाइ हाँस्यो। And then I said this with laugh, and he also laughed. अनि मैले भने किन तिमी प्रार्थना गर्ने चर्चमा, किन बाजा बजाउने? Why you want to pray or you want to play the instruments in the church? अनि तपाईँले त्यसको नियत अथवा मोटिभ देख्नु भएको छ? If you see the motivation behind that, चर्चमा मैले अगाडि बसेर गाएँ भने चाहिँ त्यो भाइले पनि दामी स्वर रहेछ, बजाउँदो रहेछ देखाउनु लाग्यो। and when somebody sitting in front and then singing songs and playing instrument, and they are very nicely they were praised, and it is for in that way To show all to the show things. up those things. तर मैले चाहिँ के भने चाहिँ आज तपाईँले बहादुरी हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ वीर हो भनेदेखि चाहिँ तपाईँ परिस्थितिमा गीत गाएर देखाइदिनुहोस् न भाइ। And when you are a fighter, when you are a victorious person, mighty man, then you sing songs when you are in difficult times. अनि यसो पनि भन्यो चियाको पनि प्रार्थना दिँदैन। And even they don't give thanks to the tea also. अनि तपाईँ घरमा गएर वर्ल्डभरिको चियाको लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस् न।
And वर्ल्डभरिको चियाको लागि even for the tea also, go home and then thank God. सबैको घरमा भात पाकेकोलाई एउटा प्रार्थना गरिदिनुहोस् न घरमा And you give thanks to the Lord for tea that is there in everybody's home. तर त्यस्तो गर्दैन मान्छेले And people won't do that kind of thing. त्यसले गर्दा कतिचोटि शैतानले हामीलाई अन्धा बनाएको हुन्छ And that's why Satan will make us blinded. अब म तपाईँलाई बताउँदै थिएँ यहाँ 1 नम्बरको धन्यवाद 2 नम्बरको धन्यवाद And I have shared type 1 and type 2 kind of thanksgiving. भजनको किताब 106 अध्यायमा आउनुहोस् Kindly come to Psalm 6. 106 अध्याय I'm very sorry, 106. अब तपाईँले त्यहाँनिर टाइप 2 धन्यवाद पाउनुहुन्छ 2 There नम्बर we find type 2 kind of giving thanks. 11 र 12 पद कसरी पढिदिनुहोस् Kindly anybody read 11 and 12 verses, please. अनि पानीले उनीहरूका शत्रुहरूलाई पुरिदियो तिनीहरूमध्ये एकजना पनि उठेनन् तब उनीहरूले उहाँका वचनहरूमा विश्वास गरे उनीहरूले उहाँको स्तुति गाए अब यहाँनिर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् पानीले सब शत्रुहरूलाई पुरिदियो भन्दछ And it is written, the waters covered their enemies. अनि जब शत्रुहरूलाई पुरिसक्यो There was not one of them left. अब त्यसको बादमा चाहिँ स्तुति गायो भन्दछ Then we see verse 12 that they sang praise. तर तपाईँले कतिजनाले बाइबल पढ्नु भएको छ शत्रुहरू डुब्नुभन्दा अगाडि उनीहरूको जीवनमा गन्धन भयो भन्दैछ And we see that before the enemies drowned, they were murmuring against तपाईँले God. बाइबल पढ्नु भएको छ कि छैन यसो भनेको छ उनीहरूले And if you have not read, then they have said like this. परमेश्वरले हामीलाई उजाड स्तरमा मार्नुको लागि किन ल्याउनु भयो Why the Lord has brought us to kill us in the wilderness? के मिश्र देशमा चियान थिएन र And were not there graves in Egypt? अब यो मान्छेहरूले हामीलाई मार्छ And these people will kill us. मोसालाई औँलो ठडायो And they have pointed their fingers against अनि Moses. पहिला चाहिँ गन्धन भयो And they murmured against him. तर्क वितर्क भयो And they discussed, they have argued. मोसालाई पोइन्ट गर्यो And they have pointed Moses. त्यसको बादमा परमेश्वरले सबै शत्रुलाई डुबाइदिनु भयो And afterwards, God made all the enemies to be drowned in the water. त्यसको बादमा पो गिटार निकाल्यो And afterwards, they have taken out the guitars. 1 नम्बर हो कि 2 नम्बर हो यो भन्नुहोस् It is number 1 or type 2. 2 नम्बरको तर प्रभुलाई 1 नम्बरको दिने कि 2 नम्बरको दिने And shall we give type 1 or type 2 kind of worship, thanksgiving? 1 नम्बरको धन्यवाद कसले चढायो Who has offered type kind of number 1 thanksgiving? प्रेरितको किताब 16 अध्यायमा Kindly come to Acts of Apostle chapter 16. तपाईँले please. पढिरहेको कुरा हो तर बुझाइ मात्रै भिन्नै हो And probably you might have read, just to understand only we are reading. 16 को 25 पद Kindly read Acts of Apostle chapter 16 and verse 25. 22 र 23 पद पहिला पढिदिनुहोस् And kindly anybody read first of all 22 and 23. परिस्थिति कस्तो छ हेर्नुहोस् And here we see the situation. यो कसरी पढ्नुहोस् अनि सारा भिड एकसाथ उनीहरूको विरुद्धमा उठ्यो अनि अदालतका हाकिमहरूले उनीहरूका लुगा च्याति दिए र उनीहरूलाई लौरादै हिर्काउने हुकुम दिए उनीहरूलाई धेरै कोडा लगाएपछि जेलखानाको हाकिमलाई तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु भनी हुकुम दिएर तिनीहरूले उनीहरूलाई जेलखानामा हाले 24 पद यस्तो हुकुम पाएर तिनले उनीहरूलाई भित्रपट्टिको जेलखानामा हाले र उनीहरूका खुट्टा ठिमुराहरूमा कसिलो गरी हालिदिए हेर्नुहोस् अब यहाँ पावल र सिलासले खाना खाएको छैन And now when we read from 23 to 26, we see Paul and Silas, they did not even eat. अब यहाँनिर हात आज ठिमुरामा खुट्टा ठिमुरामा हालेको छ You know, their hand and feet were tied up अब शरीरभरि चोटै चोट छ ब्लिडिङ भइरहेको छ and there were wounds throughout the body and they're bleeding. अब त्यस्तो अवस्थामा 25 पदमा उनीहरूले भजन गायो गीत गायो धन्यवाद भयो भन्ने कुरा चुनिन्छ Now, in that situation, when we read verse 25, they were singing songs and praising. the यो Lord. सबजना मिलेर पढौँ Let us read verse 25, all of us together. Let Let us all of us sing and praise. अब जब while the situation was burning When the situation is burning, त्यति बेलै धन्यवाद चढाइदियो and now they were singing, they were thanking the Lord. अब त्यहाँनिर सबजनाले विचार गर्नुहोस् त्यहाँनिर गनगन गरेको भए And if suppose, think that they were murmuring at the time, त्यति बेला रिसाएको भए and they were very angry at the time, त्यति बेला डाउट गरेको भए and when they were doubting at the time, त्यति बेला शैतानले one after another चेन बान्थ्यो त्यहाँनिर and the Satan would have chained them one after another to chains. आज उनीहरू स्याड भएर बसेको भए If they were very sad at that time, अझ 5वटा 6वटा साङ्ला बान्थ्यो and 5 or 6 chains he would have tied them with. त्यो अलरेडी शैतानले त्यहाँ बन्धवाई राखेको थियो जेलमा राखेको थियो And Satan already put them in the prison. अनि त्यो
क्याप्टिभिटीमा थियो उनीहरू। They were in captivity. अब उनीहरूले स्तुति गाउँदा प्रशंसा गर्दा चाहिँ त्यो क्याप्टिभिटी लुज भयो त्यहाँ। Now when we are singing praises and we see that they were delivered. अनि 26 पद सबजना मिलेर पढौँ। And let us read verse 46. अनि So एउटा the foundation of the shaking, the leaders of the earth were opened, and everyone's bands were loosed. हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँनिर बन्दुवाई खोलिएको देख्नु हुँदैछ। And we see everyone's bands were loosed. अनि तपाईँले टाइट स्पट खोलिएको देख्नु हुँदैछ। And we see that they were delivered from that tight spot केले गर्दा? धन्यवादले गर्दा, because they were singing praises unto the Lord. प्रशंसाले गर्दा। And because of the praises. प्रिय म तपाईँलाई बताउँछु यो प्रकारको एक नम्बरको धन्यवाद चढाउनु बलिदान हो, बलिदान। So in this way, offering thanksgiving unto the Lord in type 1 kind of thanksgiving, it is a sacrifice. हेर्दा सेक्रिफाइस भनेको केही न केही हाम्रो जीवनबाट जानुपर्छ। And whenever we mention sacrifice, that means we lose something from our lives. एकचोटि तपाईँले यो प्रकारको बाटो तय गर्न थालिसकेपछि तपाईँलाई सजिलो पर्छ। And when you learn to go in this way, then it will become very easy to you. त्यसले गर्दा यो चाहिँ ओभरनाइट रातभरिमा हुँदैन। And we cannot learn this thing or do these things overnight. अब म एउटा पद पढ्छु, दुईटा पद पढौँ अनि म बन्द गर्छु। And we will read 2 scripture portions and then we will close. हेर्नुहोस् हामीहरूको मुख, हामीहरूको नाक, हामीहरूको शरीरको अङ्गहरू आज स्टिफ भइसक्यो, फ्रोजन भइसकेको हुन्छ। पाप गर्दा गर्दा हामीहरूको मुख पनि गनगन गर्दा फ्रोजन भइसकेको हुन्छ भने वी आर बाउन्ड टु कम्प्लेन एभ्री टाइम problem comes and situation comes like that. Yeah, when we are in the problems, in the situations, when we are complaining, our mouths will be closed, our hands will be tight. अनि हामी फ्रोजन भइसकेको हुन्छ ओभर टाइम। And over the time, we will be like a frozen. I mean, in freeze. फ्रोजन kind of टु डु condition. सिन्स। And we are frozen to commit sin. अब हाम्रो हात चाहिँ पाप गर्दा 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 अर्कोलाई यसरी पोइन्ट गर्ने हुन्छ। And in a sin, committing sin, and again, we will be pointing fingers towards others. केही परिस्थितिमा मुखबाट गनगन निस्किहाल्छ। And what, in every situation, we murmur against one another. अनि त्यस कारणले हामीहरूको हात चाहिँ एकदमै अरट्ठ भएको त्यो उँभो नजाने भइसकेको हुन्छ। And our hands will be very much tight or frozen. अनि त्यसले गर्दा अब डक्टरकोमा तपाईँ त्यस्तो प्रकारको हात फ्रोजन भएर जानुभयो भने And if you go to a doctor with frozen hands, तपाईँको हातलाई एकैतालमा पड्याक प्लुक पारेर छुट्टी दिँदैन डक्टरले। and the doctor will not suddenly will lift your hand and then make you all right. डक्टरले के भन्छ? And doctor will say like this. बोजू तपाईँको हात यसो गर्नुहोस् त भन्छ बुढी And बोजूलाई। they will tell grandmother, you do hand in this way and lift it up. Little try to raise your hands like this. Slowly raise your hands. Try to raise your बोजूले hands. भन्छ सक्दिनँ नानी सक्दिनँ। And grandmother says, no, I cannot do that. एकैतालमा हुँदैन त्यो हात। So at once she cannot do that one. अनि डक्टरले एक्सर्साइज सिकाउँछ। So doctor will slowly teach us some kind of 15 exercise. दिनसम्म यो एक्सर्साइज गर्नु And for 15 days you do this अनि exercise. आउनु। And afterwards you come back. अनि 15 दिन पछाडि बोजू आउँछ फेरि। And after 15 days this grandmother will come. बोजू कस्तो भयो? And how are you, grandmother? साह्रो रहेछ नानी, यतिको चाहिँ जाँदैछ, यतिको चाहिँ It's जाँदैछ। very difficult, only it is going until this level. एकैतालमा कहाँ हुन्छ त बोजू? And he will say, doctor will say, at once, how can it be possible? वर्षौँदेखि त्यो सबै तपाईँको डल्लो परिसकेको छ क्या नसा। For many years your hands are frozen like this. अझै 15 दिन गर्नु। And one more, again 15 days you do this हरेस exercise. नखानु। And don't become angry. फेरि 15 दिनपछि बोजू आयो। And after 15 days again the grandmother came. अनुहार अलिक उज्यालो रहेछ। And now a little bit more better. यतिको चाहिँ जाने भयो। And hand is going until this level. अब दाजुभाइले भन्नुहोस् केले गर्दा भएको थियो? And now tell brothers how she is able to lift up hands. एक्सर्साइज गर्नुहोस्। Because of the exercise. नेपालीमा एक्सर्साइजलाई के भन्छ दिदीमाइले भन्नुहोस्? साधना पनि भन्नुहोस्। भन्नुहोस् त? साधना। बाइबलले भन्छ साधना गर। That's why Bible says do exercise. त्यसले एकैताल हामीहरूकोबाट धन्यवाद निस्किँदैन। So at once we will not come into the situation of thanking the Lord. हामीले यसलाई साधना गर्नुपर्छ। And we need to exercise. अनि प्रभुले हामीलाई लेसन दिनुहुन्छ। And God will teach us lessons. यी बाहिर जाँदा जुत्ता हराउन सक्छ। And when you go out, your shoes may not be there. अनि डिसअर्डर हुन सक्छ त्यहाँ। And it may be disorder. नयाँ जुत्ता टेकिदिएको हुन सक्छ। And there will be new shoes upon the old shoes. त्यहीँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। And there only you have to give thanks. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। Lord, thank you very much. जुत्ता हराएछ। Well, my shoes are lost.
त्यहीँबाट स्टार्ट गरिदियो There you start. अलिक मुन्तिर पुग्दाखेरि And to understand more, ठिक प्रकारको ब्रेकफास्ट छैन अरे खाना छैन अरे and you do not have very good breakfast or food. धन्यवाद छ प्रभु जस्तो छ धन्यवाद Lord, whatever the food is, however it is, thank you very यो much. बिस्तारै यसरी एक्सर्साइज गर्नुभयो भने And if you slowly exercise these यो things, आदत बनिन्छ आदत and it becomes a habit to you, त्यहाँबाट तपाईँ सबै कुरामा धन्यवाद दिन चाहन्छु and afterwards you will give thanks in everything. अनि त्यसले एउटा पद पढौँ And one more word we will read, one more verse. पहिला तिमोथी 4 अध्यायको 7 पदको सेकेन्ड लाइन Kindly come to 1 Timothy chapter 4 and verse 7, सेकेन्ड लाइन second line. अनि भक्तिका निम्ति आफैलाई साधना गर And do exercise for godliness. एक्सर्साइज गर्नुपर्छ Now we need to exercise. ल अब एउटा पद पढेर बन्द गरौँ And we will read one verse. कसैले इङ्ग्लिसमा पढ्नुहोस् त्यो भक्तिका निम्ति साधना गर भने Kindly read anybody in English, please, chapter 4 and verse 7. Exercise thyself rather unto godliness. एक्सर्साइज भन्ने शब्द हेर्नुहोस् त्यहाँनिर Kindly note the word exercise. त्यो कुरा तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ And you need to exercise. अब एउटा पद पढेर हामी बन्द गरौँ And we will read one more verse and अब यो close. प्रकारको विश्वासीहरू हामीले मण्डलीमा बनायौँ भने चाहिँ And if we become in believers in this way in the church, मलेसियाबाट नेपाल फर्केर जाँदा when I go back to Nepal, मलेसियाबाट विश्वासीहरू नेपाल फर्केर जाँदा when the believers go from Malaysia to Nepal, मलेसियामै एक्सर्साइज गरेर सिकेर गएको छ अब and in Malaysia only you have exercised and learned, अनि नेपालको आफ्नो आफ्नो लोकल मण्डलीमा पुग्छ and when you go to your local churches in Nepal, एउटा भाइ एउटा बहिनी मलेसियाबाट आएको छ अरे one brother and one sister came from Malaysia. छक्कै पर्नुहुन्छ तपाईँ छक्कै पर्नुहुन्छ Oh, it just makes me to be very much wonder. or surprised. केटा जवान रहेछ केटी जवान रहेछ And this boy and this girl, they are very young people. कहिल्यै रिसाएको पनि देखेन And we did not see them any time becoming angry. कसैको कुरा गरेको सुनिँदैन And they did not talk about anybody else. कुनै कुरामा कम्प्लेन गरेको And पनि they did not complain on anything. पैसा रुपियाँमा यति साह्रो विश्वासीको रहेछ And they are very faithful in the money. साँच्चै बन्नेर आएको रहेछ केटा And they have become very good people. त्यो प्रकारको मान्छेलाई मण्डलीले युज गर्छ And they will use such kind of people in the church. तर अर्को मान्छे And another person, मलेसियामा सङ्गति त गएको अरे and he has fellowship in Malaysia. तर अलिक मान्छे छुट्टा छुट्टा लाग्यो है And this man, is in a very strange way. छोरीहरू अलिक होसियार गर्नु है छोरीहरू अलिक होसियार गर्नु त्यो मान्छे So don't how to say this once. डटर्स बी केयरफुल Be careful with this person. त्यो मान्छे त उता पनि अलिक कस्तो कस्तो काम बिगारेर आएको भन्दा चाहिँ And there also he spoiled the work and then came here. दुईटा म भनेको सुन्छु दुईटा And I heard about two things. दुईटा भनेको टु वाइफ्स Two wives he has. खतरा छ त्यो मान्छे And he is very dangerous person in that way. पैसाको बारेमा पनि इमान्दारी छैन अरे And he is not faithful in money also. त्यो प्रकारको टेस्टिमोनी लिएर जाने कि Should we go in that kind of having testimony? एउटा प्रभुको निम्ति वीर सिपाही भएर जाने Or becoming a warrior for the Lord? प्रभुले साथ त्यसले गर्दा हामीले घर घरमा परिवारमा यो प्रकारको विश्वासहरू डेभलप गर्नुपर्छ So in every house we have to develop or build up this kind of believers. सुन्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो लाग्छ And it is very easy and good to hear. तर अर्को पालि तपाईँकोमा परिस्थिति आउँदा तपाईँ धन्यवाद चढाउनु सक्छ कि सक्दैन त्यो चाहिँ त्यति बेला म्याटर्स गर्छ So when next time when you are able to give thanks or not, that matters. एउटा पढेर हामी बन्द गर्छौँ Let us read one more verse. दोस्रो कोरिन्थी 4 अध्याय 2 Corinthians chapter 4, 15 पद हामी पढौँ and let us read verse 15. याद गर्नुहोस् मेन मेसेज चाहिँ एकदम छोटो भइहाल्छ And the main message will be shorter, खालि 15 मिनट मात्रै हुन्छ त्यो चाहिँ and there it will be only for 15 minutes. 15 भनेको 15 मिनट मात्रै हो And when we say 15 minutes, it will किनभने be मैले complicated. लामो लिएँ नि त लामो लिएँ नि त So we are taking a little bit longer at this time. दोस्रो कोरिन्थी 4 को 15 पद In 2 Corinthians 4:15, सबजना मिलेर पढौँ shall we read all of us together? किनकि सबै कुरा जसरी धेरै मान्छेले गर्दा Many we found ल जय मसीह सबैलाई Yeah, now let us go immediately to worship. हामी व्यक्तिगत आराधनामा जाँदैछौँ. एकजना भाइ दाजुभाइहरू मध्ये एकजना बहिनी यस्तो प्रकारको एकदमै अर्डरमा आराधना चढाउनु होला. As we